Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasian ke baning kong ka All Meghalaya Karate Do Association kala penlong ka program ajihikai ke bahan rusngi ya ka balatip kum ke intensive karate komite training camp arja arpusan haka arfui dari uyayong arja arpusan ha community hall jong ka darbach nong maukar hakani ke program lawan ban ajihikai do klure lekai kari India Uprani Sharma ubala khurtak maksiar hadu nyosian hapo kari kumjuru haka Commonwealth South Asian WKF Series A bad haka Khelo India. Kani ke program kalong shibenta ban penkre ka 39 National Games ka banlong hajala Meghalaya ho usnam arja arpunyo lembat kibe ki lumpung lekai ki ban salong menta usnam arja arpusan tikum ta kini khna ki balawan shahikai ki don phlaphungut nadu ki sub junior bar hadu ki senior lawanya soalang ru ka tuganingut kirang lekai na ka gunhun sipai jong ka Assam Regimental Center ya kani ke program ajihikai an penkut ha ka arpunru tari uyayong arja arpusan. One between, two hip, three back, four upper back, five head. Okay, now same down. Also try. If possible, then like for the swing, bend his knee and kick. Try if possible, not do that. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Same way back. Okay. Now for gaining distance, so same way do that. आपको fit forward, हम do distance, need to very होगा. Okay. इसमें I have hold support. तो this करने की completely feeling there. I will start feeling there. One more down the side. Okay, try to keep your back leg either directly bilkul back or a little bit in the arm. Okay, not straight, not to the side. Kadi kan training persegi kadi bangila pelong dak action jengi ko Meghalaya Karate Association ko provinsi yang ni mentang kasi ngilala banyak lam yu current player jong Indian team Uprani Sharma ini lagi 7-time national champion berwaju job lagi wiki international event wajib ke World Series और kumjuru di Khelo India gold medalist di mentaf ni ini mentang kasi ngilala pelong training habang ngilala banjir kumpa prapong ki kena tidak pengen kena gradana du sub junior cadet junior senior di gini kenaret ni khot khanang number 2 hau banai jun gindan yaka national junior ka sub junior cadet junior kabar lo hau tarkan nadu ka khatar trek du khasan jun di nakaba ki wan hani ka kam ki kendu begini ki players ki bala long expense player kini knowledge show kham makin lechete ki la bani ka khamha di habai di gini khana here res kani kadi ka opportunity ki number 2 competitive hi nadi nang ni mentang ini ka ba ka haban prepare ka kadi ka thangai national games di kadi kawai ni senjam berhadin nang ni atangin habban kay pelong gini kam na kapos support kam bagi kena jungi ke long prepare ba pi ko mentak sin ni wan lam yuni hang ni ti da jungwan hang ni kani ka army team ka badan hapo Shillong hang te hapo Assam Regimental Center te boro ki lawan chinisha ki boro ki top player jung ki warlang hani ka kam te fin supai mentak ni ya darlang darula shari ki lalok specific ki bahaya ki la train la ka jong ki bared la ka jong te hang tu mata ki kena jungi ki la yo lat haban compete begini ki player ki bla bon ha exposure te ka sai ki jingmen toy ka bakrau yang ni pangit skam ba kani program long kanum dei tang bokut menta kani ka basdang panang ni shakmal lingin tang ngai pro tong na ka posh ka pon kumbang long ni pinu mende bangi fa prepare ka tirum taka 39 national games
Dia kani program mentah kenti kabang ni pelong kadi dapat tayo Henruski mentah do mentah kan ko diuski sajan dia kini Henruski gibuan ki ba ngatai kira jungi kilaban learn ki tips na kini ki players ki pelabun ka itu exposure di bagai kami bagi kira jungi ki shim kani ka kabu ba kumba pasti bingiru ki kilaban pun apa mungkin di kiladang ni tang balong na kabaki ni dan jungi tips ki ba ki yo aton ya kai kabaki lalan lupa bro kata